Gargadim Hamidov, Kamal Şarif'ka indi bu mesele boyunca. Фактически мында әйтілді, не думайте, что bu düşürdük de bitti deyip, ата-аналарның бүгін де жиылышы бар екен. Мында кішілер жетерлік біз дейді, Хузиндайда пикет болашақ, Бриксқа болашақ, үштері әкімдердің болашақ. Бізге де керек. Керек. Ну, кім имеется в виду, біз енді алар что еще? Bilmedi. Siz jitkiriniz, nege üstögülerge, что bunun bilengine, bu sayfın işten şunu bilengine, iş bittiğini bilemesinler. Bizden güçler var. Yauşufta ayta, kimdir ayta, radikal deyip ayta, radikalistler deyip, min aytamalarını Tatar halkın süyüşçiler, onday kişiler bizden yeterlik, şos Brikska sizlerle üştereş bulaşak deyip ayta. Evet etken. Şundayını, Huzim'de ayta,